ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. нимаи дуюми имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз иштирок дар вохӯрии сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай аз шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон ба ватан баргаштанд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай бо раисҷумҳури ҷумҳурии Исломии Афғонистон Муҳаммад Ашраф Ғанӣ мулоқот намуданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз имкони дидору мулоқот бо роҳбари давлати дӯсту ҳамсоя изҳори қаноатмандӣ карда, иброз доштанд ки мо барои барқароршавии сулҳу субот дар Афғонистон ҳамчун омили таъмини амнияти тамоми минтақа ҳавасманд мебошем. ҳамкории зич ва пайвастаи ниҳодҳои қудратию амниятии Тоҷикистону Афғонистон дар самти муборизаи муштарак бо терроризм, ифротгароӣ ва қочоқи ғайриқонунии маводи нашъовар зарур шумурда шуд. ҷонибҳо зимни вохӯрии масъалаҳои таъмиқи муносибатҳои дӯстонаву ҳамкориҳои судманди Тоҷикистону Афғонистонро дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, маориф, таълим ва фарҳанг баррасӣ карданд. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин оид ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷуҳи ҷонибҳо гуфтугӯи судманд сурат гирифт. имрӯз дар шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид ки дар кори он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ карданд. шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай нахуст дар ҳайати маҳдуд бо иштироки сарони давлатҳои Тоҷикистон, Россия, Чин, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, Ҳиндустон ва Покистон ҷараён гирифт. Дар ҷаласа ҳолат ва дурнамои рушди созмони ҳамкории Шанхай, вазифаҳои аввалин дараҷаи таҳкиму таъмиқи ҳамгироӣ дар бахшҳои сиёсат, иқтисод, амният дар чаҳорчӯби созмон дар шароити муосир, вазъ дар минтақа, инчунин дигар мавзӯъҳои мубрами дорои аҳамияти минтақавию ҷаҳонӣ мавриди муҳокима қарор дода шуд. дар ҷаласаи ҳайати васеъ сарони давлатҳою ҳукуматҳои нозир аз ҷумҳурии Исломии Афғонистон, ҷумҳурии Беларус, Муғулистон, ҷумҳурии Исломии Эрон, дабирони кул ва намояндагони созмони Милали Муттаҳид, созмони ҳамкории Шанхай, раёсати созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, иттиҳоди давлатҳои мустақил, инчунин намояндагони воломақоми дигар ташкилоту созмонҳои байналмилалию минтақавӣ иштирок карданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай нахуст ба ҷониби Қирғизистон ва Сооронбой Жэйнбеков барои созмондиҳии шоистаи ин ҳамоиш ва меҳмоннавозӣ арзи қадрдонӣ намуданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба вазъ дар Афғонистон, афзоиши хатарҳо дар минтақа, зарурати муборизаи муштарак бар зидди терроризм, экстремизм ва паҳншавии идеологияи ҷинояткоронаи он сухан карданд. барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ дар қаламрави созмони ҳамкории Шанхай, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки масъалаи омӯзиши таъсиси бонки созмони ҳамкории Шанхай, фонди рушди созмони ҳамкории Шанхай, инчунин истифодаи имкониятҳои сармоягузории инфрасохтории Бонки Осиё, иттиҳодияи байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай барои маблағгузории лоиҳаҳои муштарак тезонда шавад. зимни суханронӣ дар кори ҷаласа сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин таваҷҷуҳи сарони давлатҳоро ба густариши ҳамкории кишварҳо дар соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия, таҳия ва маблағгузории лоиҳаҳо дар бахшҳои энергетика, саноат, нақлиёт, кишоварзӣ ва сайёҳӣ ҷалб карданд. пас аз анҷоми суханрониҳо аз ҷониби сарони давлатҳои аъзо эъломияи Бишкек қабул гардида дар маҷмӯъ 8 санад, аз ҷумла созишнома байни ҳукуматҳои давлатҳои аъзои созмони ҳамкории
ҳамкории Шанхай оид ба ҳамкорӣ дар бахши воситаҳои ахбори omma. Созишнома байни сохторҳои давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай оид ба ҳамкорӣ дар бахши тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва нақшаи тадбирҳои асосӣ оид ба рушди ҳамкории давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар соҳаи тандурустӣ барои солҳои 2019-2021 имзо карда шуд. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон Наврӯз Исмоноғлу Мамедов бо мақсади иштирок дар саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоир Зокирзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. нимаи дуюми имрӯз ҳамчунин раиси иҷроияи ҷумҳурии исломии Афғонистон доктор Абдулло Абдулло барои иштирок дар саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. меҳмони олиқадрро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоир Зокирзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. нимаи дуюми имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси иҷроияи ҷумҳурии исломии Афғонистон доктор Абдулло Абдуллоро ки ҷиҳати иштирок дар ҳамоиши машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба шаҳри Душанбе ташриф овардааст ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили таҳкими ҳамкориҳои судманд байни Тоҷикистону Афғонистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо барои рушди муносибатҳои дӯстона инчунин тақвият бахшидани робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва гуманитарӣ изҳори боварӣ намуданд.
امروزها توجه جامعه جهان به شهر دوشنبه که مکان اساسی برگزاری همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا می باشد نگراننده شده است. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در اساس آیین قدیمه مهمان نوازی عنعنوی تاجیکانه برای استقبال سزاوار مهمانان عالی قدر در پایتخت مملکت تدبیرهای شایسته آبادانی را انجام داده است. به طور ایدانه آراسته شدن پایتخت مملکت و نصب شعار و آویزه ها که از استقبال صمیمی سران دولت‌های اعضای مشورت و ناظر شهادت می‌دهد، بار دیگر تجربه بی‌نظیر جمهوری تاجیکستان در گذرانیدن چنین چرابینی‌های سطح بلند ثابت می‌نماید. 15 ایون سال 2019 در شهر دوشنبه سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا تحت ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. در حاشیه کار این همایش سطح بلند اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رهبران یک قطار کشورهای منطقه ملاقات انجام داده، دورنمای مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه بین دولتی و بین حکومتی را بررسی نمودند. قبلا تاکید گردیده بود که شهر دوشنبه همچون میزبان سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا امکان مساعده را برای برگزاری واخوری‌های دو جانبه سران دولت‌های اعضای مشورت و ناظر فراهم می‌آورد. تاکید کردن به موعد است که با تلاش‌های ارزنده و تشبث‌های جهانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به مشکلات گلوبالی سیاره در دوران صاحب استقلالی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه مراتبه‌های زیاد مکان برگزاری چهاربینی‌های سطح بلند بین‌المللی و منطقوی گردیده است و امروزها نیز در محور توجه جامعه جهانی قرار دارد. با مقصد در سطح بلند تشکیلی دایر کردن همایش نوبتی سطح بین‌المللی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه ایدانه آراسته شده، شعار و آویزه ها با متن استقبال صمیمی سران دولت‌های اعضای مشورت و ناظر و رمز همایش در هر گونه شکل و اسلوب معاصر در کوچه و خیابان‌های شهر آماده و نصب کرده شده است. مسئولیت بلند به خاطر معرفی شایسته تاجیکستان در سطح منطقه و جهان از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه شرایط فراهم آورده است که تمام کوچه و خیابان‌های پایتخت گلریز و گلکاری کرده شده نمای زیبای و ایدانه کسب نماید. گل و بوته‌های زیبای آرایشی، فواره‌ها و چراغ‌های رنگه به سیمای شهر حسن تازه بخشیدند که تجربه استفاده گل‌های زنده موسمی در گلبن‌های بزرگ شکل و ساخت گوناگون برای استقبال مهمانان عالی مقام مردم تاجیک در پایتخت مملکت شهر دوشنبه نخستین مراتبه است. طور گفته شد امروزها توجه اهل سیاره به شهر دوشنبه مکان اساسی برگزاری همایش پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا نگراننده شده است و ملت تمدن آفر تاجیک در واقع سزاوار همه گونه اعتماد و باوری اند و همیشه خواستار دوستی و اتحاد بین خلقهای جهان می باشند و این نبرد نیز با آیین قدیمه مهمان نوازی عنعنوی مهمانان عالی مقام تاجیکستان را گرم و صمیمی استقبال می گیرند. امروز در دایره سفر کاری به جمهوری تاجیکستان پرزیدنت جمهوری دموکراتی سوسیالیستی شریلانکا مایتریپالا سیریسنا به شهر نورک تشریف آورده از نیروگاه برق آبی نورک بازدید به عمل آورد. مهمان عالی قدر و هیئت همراهانش را در این سفر معاون سروزیر مملکت عظیم ابراهیم همراهی نمود. گزارش صدرالدین سیراج‌الدین. 14 ایون پرزیدنت جمهوری دموکراتی سوسیالیستی شریلانکا مایتریپالا سیریسنا که به خاطر اشتراک در مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا به پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه تشریف آورده است، با هیئت همراهانش از آثارخانه ملی تاجیکستان دیدن نموده با تاریخ و فرهنگ و تمدن بای و رنگین ملت تاجیک شناس شد. در آثارخانه به مهمان والامقام نمونه یادگاری‌های تاریخی، عکس و مصوره‌های نادر، نمونه آثار خطی، هنرهای قدیمه در مجموع تاریخ و تمدن
тамаддуни пурғановати мардуми тоҷик дар давраҳои гуногун муаррифӣ гардид. ман хушнуд аз онам ки имрӯз боздиди чунин осорхонаи муҳташам ба ман муяссар гардид ва ман инро яке аз қисматҳои муҳими сафари худ ба тоҷикистон мешуморам. дар ин осорхона ман бисёр чизҳоро оиди таърихи қадими миллати тоҷик ва инчунин осиёи марказӣ омӯхтам ки ин хеле бароям муҳим аст. шӯъбаҳои осорхонаи миллии тоҷикистон аз қабили канданиҳои фоиданок ва табиат, таърихи қадим ва асри миёна, нав ва навтарини тоҷикистон, санъати тасвирӣ ва мардумӣ, толори тӯҳфахазинаҳои давлатӣ ва ғайра ки ҳунармандӣ ба бар намудани либосу макони иқомати одамон, санъати кулолгарӣ, ҳунари заргарӣ, хоса тарзи зисту зиндагонии тоҷиконро дар давраҳои таърих таҷассум мекунад, писанди меҳмонон гардид. ба президенти ҷумҳурии Шри-Ланка иттилоъ дода шуд ки осорхонаи миллии тоҷикистон дар масоҳати 24 000 метри мураббаъ бунёд гардида, 15 000 метри мураббаи он барои экспозитсия пешбинӣ шудааст. осорхона аз 22 толори намоишӣ иборат буда, дар онҳо беҳтарин шоҳкориҳои ниёгони халқи тоҷик ба тамошо гузошта шудааст. диққати меҳмонон ба шоҳкории устоҳои чирадасти тоҷик, ҳаёту рӯзгор, расму оин ва дигар анъанаҳои қадима ки ба ин миллати соҳибтамаддун аз гузашта чун мероси аҷдодӣ боқӣ мондааст ҷалб гардид. Майтрипала Сирисена баъди тамошои осорхонаи миллии тоҷикистон бо таассуроти нек дар китоби хотироти меҳмонони фахрӣ чун рамзи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба таърихи бою рангини миллати тоҷик соядаст гузошт. тоҷикистон хеле кишвари зебо будааст ва чун мо тоҷикистонро бо дигар кишварҳои ҷаҳон муқоиса мекунем, дида мешавад ки тоҷикистон давра ба давра рушд мекунад ва мардуми тоҷикистон бисёр маърифати баланд доранд. барои ман хеле хушоянд аст ки президенти тоҷикистон ин сарзамини зебову миллатро роҳбарӣ мекунад. сипас меҳмони олиқадр ба шаҳри Норак сафар намуда аз нерӯгоҳи барқи обии Норак боздид ба амал овард. зимни тамошои обанбори нерӯгоҳ ва гашту гузор дар табиати ин гӯшаи зебоманзари диёр, меҳмони воломақом бештар ба захираҳои гидроэнергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, доир ба фаъолияти силсила нерӯгоҳҳои дарёи вахш маълумот пайдо намуд. тоҷикистон кишвари зебову диққатҷалбкунанда мебошад ва аз нигоҳи ман дар ду самт аграрӣ ва ҳамсаноат хеле рушд кардааст. ҳамчунин дида мешавад ки ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи энергетика низ пешрафт намудааст ва иншооти гидроэнергетикии он бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз шуданд. дар баробари технологияи муосир барқ низ яке аз ҷузъиётҳои муҳим дар ҳаёти имрӯза мебошад ки тоҷикистон дар ин самт устувор пеш меравад. лоиҳаи энергетикие ки мо имрӯз дидан кардем дар иқтисодиёти тоҷикистон нақши муҳим мебозад. имрӯз қувваи барқ дар ҳаёти инсонҳо нақши асосӣ дорад ва мо бидуни он зиндагиро тасаввур карда наметавонем. нерӯгоҳи барқи обии мазкур яке аз иншоотҳои муҳим дар ҷаҳон маҳсуб меёбад. агарчи ин нерӯгоҳ 3000 мегаватт нерӯи барқ истеҳсол мекунад, вале яке аз махсусиятҳояш дар он аст ки ин ҷо ин миқдор бидуни истифодаи сӯзишворӣ, яъне табиӣ истеҳсол мегардад. ҳамчунин президенти ҷумҳурии Шри-Ланка дар ин нерӯгоҳи гидроэнергетикии мамлакат бо фаъолияти сохтори идоракунии дастгоҳҳои он шинос шуд. дар ин ҷо ба ҳайати меҳмонон доир ба иқтидори нерӯгоҳи барқи обии Норак, низоми истеҳсолӣ ва дигар самтҳои фаъолияти ин иншооти гидроэнергетикӣ маълумоти муфассал дода шуд. ҳамчунин президенти ҷумҳурии Шри-Ланка дар ин нерӯгоҳи гидроэнергетикии мамлакат бо фаъолияти сохтори идоракунии дастгоҳҳои он шинос шуд. дар ин ҷо ба ҳайати меҳмонон доир ба иқтидори нерӯгоҳи барқи обии Норак, низоми истеҳсолӣ ва дигар самтҳои фаъолияти ин иншооти гидроэнергетикӣ маълумоти муфассал дода шуд. чун имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ дар марҳилаи амалисозии ҳадафҳои рушди устувор қарор дорад, истеҳсоли энергияи сабз дар расидан ба ҳадафҳои рушди устувор ба мо кӯмак мекунад. хеле хушнудам ки имрӯз аз ин иншооти бисёр муҳими иқтисодии Тоҷикистон, ки яке аз воситаҳои асосии рушди ин кишвар маҳсуб меёбад, дидан намудам. таманно мекунам ки мардум ва ҳукумати Тоҷикистон дар ҷаҳони пуртазоди имрӯза доимо устувор бошанд. дар ҳамин ҷо ба меҳмони олиқадр ва ҳайати ҳамроҳонаш чун рамзи эҳтиром мусаввара тақдим карда шуд ки дар он бо намунае аз санъати наққошии миллӣ нерӯгоҳи барқи обии Норак тасвир ёфтааст.
در شهر کلوب با اشتراک هیئت صاحبکاران و سرمایه‌گذاران 10 کشور جهان فروم بین المللی سرمایه‌گذاری دایر گردید. در این چهاربینی سطح بلند برای معرفی امکانیت‌های سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان، محصولات کارخانه‌های صنعتی، هنرهای مردمی، دستاوردهای کشاورزان و امکانیت‌های رشد سیاحی در ولایت ختلان به نمایش گذاشته شد. در این فروم 10 سند همکاری سرمایه‌گذاری به امضا رسید. از جریان چهاربینی مذکور گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در جمهوری تاجیکستان برای پیشرفت فعالیت صاحبکاری، تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی، همکاری دولت با بخش خصوصی، اصلاحات اقتصادی و حمایت حقوق هوسمندی صاحبکاران و سرمایه‌گذاران یک قطار سندهای معیاری و حقوقی و استراتژی و برنامه‌های دولتی عملی کرده می‌شود. با مقصد توسعه و دریافت راه‌های نو همکاری تجارتی و سرمایه‌گذاری و معرفی هرچی بیشتر امکانات در این سمت، در دایره برگزاری فورم بین‌المللی سرمایه‌گذاری که در آن نمایندگان کورپس‌های دیپلماتی و هیئت صاحبکاران و سرمایه‌گذاران از 10 کشور جهان شرکت در شهر کلوب نمایشگاه وسیع محصولات کارخانه‌های صنعتی، منطقه‌های آزاد اقتصادی جمهوری تاجیکستان، معرفی امکانات‌های رشد سیاحی و دستاورد کشاورزان ولایت ختلان تشکیل کرده شد که در این چهاربینی فعالیت علمی تکنیکی اختراعکاران دانشگاه دولتی کلوب، دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینواسیونی، شرکت چکن، کارخانه کاپراتیو شهر کلوب، جمعیت دارای مسئولیتش محدود رسانده کلوب، جمعیت دارای مسئولیتش محدود دوران که زر کلوب، کارخانه‌های صنعت خوراکواری اورنگ، آرزو 2004، آریان رستم، کمبینات شیر، جمعیت سهامی کشاده سوغدیان، هنرمند، کاپراتیو تجارتی سید علی حمدانی شهر کلوب، کارخانه‌های ماهر سمنت، خواکسین غیور سمنت، جمعیت دارای مسئولیتش محدود وحدت نویه یاوان، جمعیت سهامی کشاده خواجه امین نویه واسه، جمعیت دارای مسئولیتش محدود دوک نویه شهر توس، جمعیت دارای مسئولیتش محدود هزار سپند نویه شمسدین شاهین، جمعیت دارای مسئولیتش محدود مرغ مومن آباد، خواجگی فرمری به نام اسدالله نویه خراسان، کاپراتیو تجارتی بهبود نویه کوشانیان، کاپراتیو استحصالی انصار نویه جیهون، خواجگی دهقانی به نام نظرفی نویه جلالالدین بلخی، کاپراتیو تجارتی غیرت شهر بختر، خواجگی تخمی پروری اشبک ستار نویه دوستی، خواجگی جنگل نویه خوالین، اتفاق هنرمندان تاجیکستان، جمعیت دارای مسئولیتش محدود وادی میوه‌های اسفره، جمعیت دارای مسئولیتش محدود مشاوران تکنیکی اسفره، مرکز اداره‌کنی صفت و منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان نمونه محصول مهنت خویش را پیشنهاد حاضرین گردانیدند. هیئت صاحبکاران، سرمایه‌گذاران و نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان با محصول مهنت صاحبکاران و کشاورزان بهای بلند داده این تدبیر را جهت بازم گسترش بخشیدن همکاری با سرمایه‌گذاران، پیشرفت اقتصاد ملی و رشد ساحه سیاحی در کشور مهم ارزیابی کردند. به اندیشه صاحبکاران باشد محض این فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری عملی گشتن استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 و تطبیق هدف چهارم ملی صنعت‌کنونی با سرعت کشور میتواند مرحله نوی را در این سمت باز و برای جلب هرچی بیشتر سرمایه جهت پیشرفت استحصالات مساعدت نماید. من باوری دارم که فرومی که امروز برگزار گردیده شده است برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و وطنی، تشکیل کارخانه‌های نو در جمهوری تاجیکستان از جمله در منطقه کلوب نقشی موثر خواهد گذاشت. در ادامه چهاربینی مذکور جلسه هیئت صاحبکاران و سرمایه‌گذاران دایر گردید که در آن حاضرین اوید به امکانات‌های سرمایه‌گذاری در ولایت ختلان، صنعتی‌کنونی با سرعت اقتصادات جمهوری تاجیکستان، استفاده ثمرناک امکانات‌های سیاحی ولایت ختلان، دستگیری ساحه سیاحی از جانب شریکان رشد و دیگر موضوعات مربوط به راه‌های نوی دریافت مکانیزم سرمایه‌گذاری و همکاری با شریکان رشد برآمد کرده تاکید داشتند که عین حال جمهوری تاجیکستان با 60 دولت جهان در مسئله صادرات و واردات محصولات همکاری داشته تا این 65 میلیارد سومانی سرمایه وارد شده است که 30 میلیارد سومانی آن را سرمایه مستقیم تشکیل می‌دهد. در ولایت ختلان باشد در این دوره مبلغ سرمایه‌گذاری به 7.5 میلیارد سومانی رسیده است که از آن 6 میلیارد سومانیش به سرمایه‌گذاری مستقیم راست می‌آید. در ولایت ختلان عین حال 540 عدد کارخانه صنعتی از جمله 30 کارخانه از این فعالیت دارد که در آنها 31% حجم استحصال مجموع محصولات صنعتی در کشور استحصال کرده می‌شود. حاضرین اوید به فعالیت منطقه‌های آزاد اقتصادی حدود ولایت، رشد ساحه کشاورزی، پیشرفت استحصالات و زمینه همکاری با سرمایه‌گذاران در شهر کلوب نیز برآمد کرده ابراز داشتند که این حال در شهر کلوب 41 کارخانه و کارگاه صنعتی عمل می‌کند که در آنها 69 نانگاه محصولات صنعتی استحصال کرده می‌شود. از 1 مارس سال 2019 در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر منطقه آزاد اقتصادی کلوب تأسیس داده شد که مساحت آن زیاده 300 هکتار را تشکیل می‌دهد. برای به قید گرفتن سوبیکت‌ها در منطقه آزاد اقتصادی تمام شرایط
фароҳам оварда шудааст. аз навсозии роҳҳо, фаъолияти фурудгоҳи байналмилалӣ ва истифодаи роҳи оҳан аз ҷумлаи имкониятҳоест ки барои пешрафти иқтисодиёт, ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ҷалби сармоягузорӣ мусоидат мекунад. дар маҷмӯъ бо назардошти муайян шудани имтиёзҳо барои фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ, ифтитоҳи гузаргоҳҳои сарҳадӣ бо ҷумҳурии Узбекистон, аз бонбасти коммуникатсионӣ баромадани ҷумҳурии Тоҷикистон, амалӣ гаштани стратегияу барномаҳои давлатӣ ба манфиати соҳибкорону сармоягузорон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, сол аз сол густариш пайдо кардани ҳамкориҳо ва имкониятҳои васеъ барои сармоягузорӣ дар фарҷоми форуми байналмилалии сармоягузорӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳайати соҳибкорону сармоягузорони хориҷи кишвар 10 созишномаи ҳамкорӣ имзо гардид. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. Хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизионии Тоҷикистон бимонед.